Namhlanje ngithathe lethuba ngibingelele egameni lika Jesu Kristu Inkosi. This is Apostle T.G. Shange. Ngizokhuluma ngesihloko esithanda ukuba nzima kakhulu esihlupha abantu abaningi. Esithi choose forgiveness. Noma ngithi xolela. Yazi ukona ukuthi uxolela kuyona into elula. Baningi abantu abakonile. Babanzima ukuthi uxole. Namanje usahamba nenxeba labantu abakonayo, labantu abakulimaza. Kodwa ngizothi namhlanje forgive. Bawufunda incwadi kaLuka 23 verse number 34. uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba bakwazi lokho abakwenzayo. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yazi ukuthi abantu abakonayo, one, basuke bengazi bona ukuthi bayakona. Basuke bengazi abanye babo ukuthi bayakulimaza. Omunye kuyenzeka akhulume into ngokukhulu unganaki, kanti leyo nto wena siyakulimaza. Bakhona abanye abeza kuwena ngenhloso yokukulimaza, kodwa ngizothi namhlanje baxolele. Ngiyazi kona ukuthi kunzima ukuvesana uxole nje umuntu engaxolisanga special. Kodwa ke ngizothi mina namhlanje baxolele ngani yakwethu. Sisazongena sijule ngezasemndenini, nezasemabandleni, nezasemphakathini. Kodwa ngifuna mina namhlanje ukuthi lento esenhlizweni yakho ebuhlungu idedele. Hey Nkosi yami, awu moya ingcwele, kubuhlungu kona ngiyazi, bakulimazile kona ngiyazi, kodwa ngifuna ukuthi baxolele, ngoba ukubabambela kwakho leli gqubu bayaphila bona, kodwa wena usela inhliziyo yakho ilimele. Baba, bathethelele. Funa mina ukuthi ngalamazwi ngisho uNkulunkulu uqobo lwakhe, uJesu uqobo lwakhe esisiphambanweni elenga, wathi Baba bathethelele. Lento yoxolo yaqala kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Lento yoxolo yaqala kuJesu uqobo lwakhe. Abantu bembethela, bekhuluma konke okubi ngaye, bemshaya, bemlimaza, bemfela ngamathe. Wena mhlawumbe usathukiwe nje kuphela. This is a part 1 yale nkulumo yoxolo namhlanje. Uyeza part 2 to part 5. Ngoba nje lonke lelisonto ngifuna ukukhuluma ngoxolo. Omunye uzothi mfundisi ukuthi awu understand wena into abantu abayenza kimi. Ngizothi mina baxolele, ngoba ukubazonda kwakho akukusizi. Ukubazonda kwakho kwenza ukuthi ungakhululeki nasempilweni. Xolela ngani yakwethu. Hawu moya ngcwele.
Nkosi yami, awu Baba, awu Jesu, noma sikholwa Nkosi kodwa sibambekile la oxolweni, kunabantu abasonayo. Namhlanje sipha inhliziyo yokuxolela, sipha inhliziyo yokuthethelela, sipha inhliziyo yokudlulisa. Soniwa, salinyazwa, xolela. Choose for forgiveness.